Nyaring samai Birta ke than pon jibang nili jit kramsa lase non Birta thipi langpon sinang. Karbi Longri Abirta odlang nu chumang atum pen pilar phalang nu dak adimalong ans MLA Rup Singh Toron ka humridam. Engdeng kep lumbajong Youth Development Committee mhangathek ani getalon mesen pen pachun pon. Engdeng ethom katan nogot football championship ang tungiti mesen pen pachun pon. Karitang Rahul Singh na Karli ani ingdeng krihini jakas atum pen kechki modun. Non Birta puthot ang ton pen langpon sina. Nizang Karbi Long pen Meghalaya dui ahoilong Survey of India atum pen adui hoi pang thek ponsi. Karbi Long pen Meghalaya dui hoilong kachikoi not tapad lang sitok along sami. Survey of India atum pen adui hoi pang thek ponji phan pilar som ponlo. Bon sami kedam tang jakong ni pa ingkoi ro truck aning we. Pang thek thi odlang no chomang atum pen bomb blasting ponsi labang so pilar sami ki phalang no adu pasiplang pon laplo. Pini pai pai ni phai isiani bothalang so MLA Rup Singh Toron lapen ki case inglong photum chelang petsi pilar khindo dimklong an ka humridam. Meghalaya lapen Assam Sarkar tum give and take policy at stock on along banki Karbi Long lichi muni system ikon de athi Karbi Long la banki 6 long ripinak pusi MLA Rup Singh Toron bent adui hoilong ki do ara tum phat aning pathi tekang lapen ki pillars tami puthot aki miselam pon thupo busi alang lihin puthot lamchak chipi pon pini labang so ko humridam along sami Amreng Socheng Border Development Committee lapen ki case inglong phopen chenglok rong asar pen lapen ki tapad hawara tumta chitong dun hamren pen rai kombi Karbi Longri Abirta 62 area purite asam chim sar si pulo ja ke Karbi long 62 area ke game mente ka lawe la ka kapre ka hoy don puji ka kapre ka dem ke da bange Meghalaya chim sar pulo je Karbi long la pe Meghalaya ke hoy ke apra sarkar tum ke phla ka teng si dupo la so teng si tum ko nang pu si bang ni dak lo la ke ati pi mage la salang tum mata ab thanga tum chim minister ka ni dat alam na tum da kro ni ni tum ke itu Karbi Long CM ba Assam chin sa ba nang than teng tum ke kroy lo ke ate itu hima da kelo de adim da helo tum ke kroy lo ape tum than da pu pe pali tum ke agency along leta Meghalaya phan ki piji pu bang ke la bang ke matha te lo abelo la bang ke sarkar tum bang ke phla ka teng sin kroy lo so teng bang si tum ke dora pe chora pe kam camera pe dang po la ba la si game te policy ke Karbi Long Autonomous Council area ke la bang da ke ru lam de kapre Dalo. So ponang po teka jema tingsai pensi klem ponang kok po don dak le po hodak lo bang Meghalaya banda bang lo Assam banda bang lo litum da dolo hakilo ngang dak binong lo lage la bang la pa prang elong ni kapang hang du la bang da prang ta so lam da cheng bai bom lo non ke la tum lang kero long po hu helang po he da po hu pom po ilo non ke tum da uni de lo asini tum ta sarkar phang pu ba ke pilar bang ke ditum along tin abang ta dak krihini bagdu Laso kini dapat pilar ke re-erected kori ni pun itu ta demand lo pe claim pot pola bangke ta itu umpong ke kamda ke claim kli itu ke kacing ba pensi claim po je da ke itu himalu penal pot da banga adim banga enyo epona apran song apa ha mangali lo kapong ho ba lo no ke both side agree si da banga itu claim po na po both side join dam si non son Meghalaya banta bang lo itu banta bang lo da pilar mane pong da thek long lo da do adim banga la tiar thuni banga la immediate la bangga ke claim pon ya kam la si sarkar tum claim pon la bangga konsi se batu bintim da meeting lo non sarkar pen la da border area la to war we dim katiar pon me viding katiar pon lang viding tiar patumi sidi tum mane Karbi Long Autonomous Council CM si phalo la MLA tum dolo kadoi do thailo MCTM tum lo la si non bangga basically central pensi tribal area development po phan pensi non bangga 19 department phan ke border long si basically ke da bangga claim pon po Kasi ke claim tang ta dolo no ke claim je bang ta sarkar ta non mane Karbi Long Autonomous Council long alunang le alo je tribal area development pan 19 department pini pen mo tari ke pan ke DPR tiar nang po da so DPR central along lo nang po ha tu bang public pen da chiklo nang bong sang section po la ka dak development basically ke to war lo me lo lang lo community hall lo pen stage pen ang tot perte tawar tiar po apa se bang dak bang ke kapre beting te dupo mi long ten te beting dupo pi bing dupo tapi ndak hem so beting takim te bitang ai asman bharo long detna pe long po asela da bakke central tum si project bang si nong deng delo aso deng ke patubi si alu nang le lo tum mi si ching wai ta pi to kok lo asi ning thelo la so scheme ben bang ke tum border area pen dang lo
Angtan itu ke do tribal area Karbi Long ang bong puita la so skim be mangke pen ang kacing tur ponji pan tum tek pon long lo la la krem ponji alam the bangke sarkar ke bang krem elo aprang tedi 51 52 nengkan mane la so demarcation apen re demarcation 77 72 nengkan la so bangke state Meghalaya state reorganization la so hot bangsi sarkar tumke dui poke sarkar India survey Assam survey bangsi je Karbi Long la me Meghalaya hoy ke la helo taso hoy la helo pusi bangke anhiok nange ya pilar nange elo taso teng pasi ni tumke Meghalaya sorpan ta kajuniri la helo bakar Karbi Long sorpan arab kajuniri la helo la bangke la so kam pilar ka ni ko pongho bangke la bangke klub ke desi memang jok le klem putan itu bangke la bangke penrem lo ate bangke tum puni bangke je du poke pu atumta government edison na teng pe government tum bangke tak teng pe tum aman pinang po kroy nang po pelapu do tum comang de penon karpe kapre ka khai tum le penon pu do tum te do rape nang po klem rape nang po ma Meghalaya long ge do kapre ka khai Karbi penon ba kapre khai tum puta Meghalaya sarkar ro teng pe nang po te no itu Lumbajong MSC konsensi angkang along tok lang pen cenglok ratum kisung ke boilong semi karjap dun tipji aphan po ke mang pensi Lumbajong Youth Development Committee pu hamphang song semi mahana pathek ponlo Lumbajong Youth Development Committee mahang pathek pon dat pen anikan wang semi Lumbajong Youth Development Committee mahang thek ani na talon po bang boma son taxi Pindi pai ni pai isiar ni semi ingdeng kep Lumbajong Youth Development Committee mahang thek ani sargari gang berati PSI hemalong talon pon Ada por phai ke ba por malong pen mai phori deng bensi Lumbajong Youth Development Committee lama pangjar pon la sopi kalitang ramson ing ti phan chiki mu pon thu Analu por phai se por pen rara mai pi ini pon mai pu thonrong phar pen si mai phem pu pon la pen kon chun bang tension terang pen si alhi tum phan pa chini pon thu Dhonrong phar pen si Lumbajong Youth Development Committee ing deng ke mhang thek ani ke talon pon himedok sami ing than pon si mai pang ching pon Lumbajong Youth Development Committee la pan si ipang tang pon thuji la pen ki Lumbajong hawara ratum phan Saiki klem pon ji aputhak semi labang so mailong stan chi mum pon labang so mailong ali hiaman pen Karbi le song pen rus minit terang pi mirbin tron pi pen chenglok Lumbajong Youth Development Committee long klembang phubang phitum dat stong dun pen si engdeng kep Lumbajong Youth Development Committee mhang thek ani talon mesen pen pachun pon yang pininitum Aug. 1 tarik ma tarik isi pininitum amhang ke thek pon along nitum ho 2015 pen non an engdeng kep ke choke nitum ningarong pikangjang lo pini bon sitame nitum ningarong same nitum ining ko hunduk po sonlo pini nitum ladak emithang Longbajong wek pusame nitum ladak itu man nitum ladak kenaan arat atum pen kacing kilong sitame nitum kithan polong lelang same nitum ning hunduk do pini nitum dak local MEC junitimung sitame tu man nitum dak Lam rong hang ma latum dak MP Sing Tiso ma MP MLA bida singileng same nitum han dak Longbajong aphan sujung ma nitum dak Longbajong aphan kopi posi nitum aphan nang kelang nang pangkri bi ma posi nitum kijong pon kang tung nitum LYD song hen penki pining nitum ningkan kep lo pining an pen same pining an tame nitum han kopi posi dak bang pli MEC MLA, MP, ma CM atau hamse ni kini kang tung do. Keting atau bahan same dak konsel Allah same dolo same kopi apa lama election apa rahut ke nitum wrong group apan kacing thui puas son si mandel lo. Non kewang jilang same konsel election tame nikah henita belo. Same no anta kopi posi langkayan arat apan. Di mijung arat apan. Di non lang tame ninalong arat apan malong bayong arat apan atok anu kopi posi kelang pang kriwi luma lase ning honduk do nitum ingdeng kep kichok arni histame nitum ning honduk do pekangjang lase non ke bang jilang sitame nikan heni ang bong sitame dak langkayan arat mami nitum ninalong arat apan malong long bayong arat atok anu tuar lang me ke pali aji apan si nitum dak bang pli kethe apan binitum MBC ma sing englek ma nitum MP Sing Tiso ma Karbi Long asim lam rong han kang tung la hello
Luthan bang atum ta tok lang than chot kalisi ka prek prek pa thu nasta than paklang ponang ji la pen ki lahai ke pa thu pen sami ok pran phan me sen pum pen a jok pen si Karbi Long Primary Association kapta tum pen sami chipatir pi pon si kapta football tournament pa thu pangcheng pon si kapta football tournament eng deng ke thom kedam tang jakong ni phai engko rat chokar ni pen jakong ni phai engko rat chokar ni pen ke pa thu pangcheng pon si kedam tang jakong ni phai thongke pre si ani Gorai Mari Stadium lang hinalong si ang dung kiti pa thu pon lo lang so mepi education block pen rongkhang education block tum angbong basi ang dungti semi pa thu pon lo rongkhang education block tum ki pa thu thek machora jok pen si ang dungti semi pa hai pon delo ang dungti ki hai tum phan semi tangka suri engko pen trophy lapan ki runners up tum phan semi tangka suri ke pen trophy pipa jir pon labang so ang dungti ki pa thu pon along ali hamban pen MLA Dor Singh Ronghang EM Billy Mohan Khaklari EM Muthuram Lekthi kapta mai phi sangpi Sangwai Teron bi konchun bang sonjoy bi town committee chairman rong asar pen cheng lok ka prek prek man peng duna chitong dung chi bang so chai mek mesen pen pachun ko bosoror jiwa blok blokare bon pora e শিক্ষক কথা কৰা সন্ধাৰ মাজত ফুটবল খেল প্ৰতিযোগিতা লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচীৰ লগত সংগতি ৰাখি এই কাৰ্যসূচীবিলাক প্ৰত্যেক বছৰে কৰে আজি একেৰাহে 3 বছৰ কৰিছে আৰু আজি খেলখন ফুটবল খেল ফাইনেল লাংচুমিপি ব্লক আৰু ৰংখাং ব্লক ফাইনেল খেল ৰংখাঙে জিকিলে আসল কথাটো খেল জিকা হাৰাৰ লগত কথা নহয় আমি আজিকালি শিক্ষকতা কৰা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পাঠদান কৰিবলৈ যাওঁতে তেওঁলোকে খেল ধূলা লগতে নাচ গান লগতে বিভিন্ন যিটো হাতেৰে কৰা কাম ইত্যাদি ধৰণৰ কাম আজি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে ল'ৰা ছোৱালীক মানে পাঠদানৰ লগতে এইবোৰ শিক্ষা দি পেলাই মানে শিক্ষিত কৰিব লাগে গতিকে আজিকালি শিক্ষকসকলে অকল ডিগ্ৰী BA পাছ কৰিছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে বুলি তাতে সেই লৈ পেলাই যে টিচাৰ পাব তেনেধৰণৰ আজি LP স্কুলৰ টিচাৰ বা ME স্কুলৰ টিচাৰ হ'বলৈ কাৰণে DLED লাগে হাই স্কুল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ কাৰণে BEd দৰকাৰ তাৰোপৰি টেট ধৰণৰ নিচিনা এটা বাছনি পৰীক্ষাও আছে সেই বাছনি পৰীক্ষাবোৰ পাছ কৰিব পাৰিব লাগে গতিকে আজিকালি শিক্ষকতা কৰাসকলে যথেষ্ট কষ্ট কৰিব লাগিব আৰু তেওঁলোকে শিক্ষিত হ'ব লাগিব তেওঁলোকে পাৰ্কৈত হ'ব লাগিব সকলো ক্ষেত্ৰত তেতিয়াহে ল'ৰা ছোৱালীক ভালকৈ পাঠদান কৰিব পাৰে এই পদক্ষেপবিলাক আমি কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিল তৰফৰ পৰাও এইবোৰ প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে অসম চৰকাৰৰ পৰা হাতত লৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা হাতত লৈছে সেইকাৰণে আমি আজি চাবলৈ যাওঁ কাৰ্বি আংলঙৰ যিটো মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ৰিজাল্ট যদি আমি চাবলৈ যাওঁ আগত আমি লিষ্টত চাবলৈ গ'লে কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাও ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং হ'লে কোনো সময়ত তলত পৰা আমি চোৱা আৰম্ভ কৰিবলগীয়া হয় কিন্তু আজিকালি কাৰ্বি আংলং ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাও আজি অসমৰ ভিতৰত এইবাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এক্সামত ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং অল আছামৰ পৰা প্ৰথম লৈছে ঠিক তেনেধৰণে কাৰ্বি আংলং ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাও হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আৰু মেট্ৰিক এই দুয়োটা পৰীক্ষাটো প্ৰায় মানে 85% 80% তেনেধৰণে India Constitutions alulong ketok dak Article 244A Karbi Anglong pe Dima Hasaw aphan autonomous set ki pinangji arondo bu voi fit same Karbi Anglong pe Dima Hasaw aphan panung koksi Telangana aphan state ki pidar jokpan si Karbi ri so izangatum sami air set prung set pen alapen ahirtang kring pen katse songa saideng ponlo labang so katse song pon along same Karlitang Rahul Singh nars same Karbi khai pan kaching hont lapen Karbi khai tum da jokwan long nangji lapen longri longpat longbek nangji pupen a jokpan si Rahul Singh nars same katse songa said along chirap chi tudun lo bon sami ko pai ka langnu ajok pen si raikom sai ki atum pen heliamu ka pang jara hut Karlitang Rahul Singh nar aphan heliamu ki ro ajok pen si Karlitang Rahul Singh nar bang aprandam nang chuilo Karlitang Rahul Singh nar bang ki khaila pen longri pharman ka che song husi apran ki dama ajok pen si Karlitang Rahul Singh nar bang ki isinok bi pu hok pen si jakas asong atum pen sami jakong ni pai thongke pra isiani bang ki Karlitang Rahul Singh nar
Karli Arnich kemudun bombang bomason tak taksi. Kedam tang jak hong ni pai thongke pra isiarni stami. Engteng krihini Karli tang rahul singnar Karli Arnich stami chikimudun. Labang suka chikimu pon along stami Karbi Farmer Association Tiripi Maipu tingku ingti KSYC Tiripi konchun bang longstor engleng Karbi Anglong Indigenous Youth Council konchun bang Roson Teron Karbi Anglong Tamas Council CM Dr. Turam Long Abidisar crossing Teron Jakas chairman istilin ingti tum chetong dun. Chokar ni lo Rahul Singh na afran ke damani ni tum Karbi Anglong so ke song ahut empre ka farman afran ke dam cheng pole tum kudam de tami la alang li pinyar ni kalang li marti dam de lo alang ki chiar ni lo la alang li fai tum martiat pose hok pon lo atima alang li empre ka farman sigiti ali ka pre ka farman sigiti li empre ka farman sigiti asi pini itum joint action committee Jakas la alang li arisang ho organization to anpen kami tum dak pini paman pon lo lasi itum Jakas empre ka farman langsung pang tang ponji fan pini so amateur day pensi ni tu maku puthot cisik pon lo tapi tu pini aso candle kikai ami ateng sini tu aprang stami ka chesong stami pon po la sini tu pini amai pensi stami tuning report tu Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Turam Longhang alangli laso dak stage 2 kipakim longi phani tuhan pini permission ang pinangi ni tu pinap dik itu sami tong nampo alang lifan atau putak ni tum produk Rahul Singh narafan statue kimpan kicevoya dim tuhan napakim long nang ipula so putak Jakas pen kiken poni fan itu non itu jingwai ponpo itu talks resume nang po putak ni tum Karbi Anglong long sami tum dharna sami deng ponpo bike rally sami tum deng ponpo lage no itu immediate lo tapi tum Delhi sami damji empre ka farman talks ki resume for autonomous state implementation prabdi ni fan itu claim ponji ke lahai huye lo no Pina Abirta pun ki lansikang ton penelo la si domi thami kardom.